Aishwarya Rai kala sedang banmi pertebiang hakabayade bat kakam ak film hadin jongki kubor ki balami bakalelai sanshing bat u Abhishek Bachchan hakabaka Aishwarya Rai mentakan pelik jengbut no hakikat to kat neki film thamai ki bakadang syudak bansoy ka Aishwarya Rai ka balong ka we neki puron bakin sa jongka Bollywood kam kwa satya baka jeng im bashimet jongka kan kata ya kakam bakatrei hakabayade ru nakaneka daw bakam shimla ailat elade ban shashkor Yashibun ki ek bas ngusi ki bawanja ya kajing im jongka. Kilat pathai kubor ki yathu banadu usnam arjar aphausan kinong petkai bat nong krishan jongka neka puron kin sakham yo I yaka haki film thamai hakabale se kan nekan longru ki ek bala manwanra jingkala ya kajing im ka jongka. Ka Ashwarai ka bala ak haka devdas tang haki niki kendat sngi kalabun kamba hakabaka ne ka deiru na kabenta ki kamba katrei bat ki kubor ki thuru bakane kapuran kan sa shimbenta haka Houseful 5 kablalam khma da Akshay Kumar haka juk kapor kan sa akru haka film ban direct da Usujoy Ghosh kaba enlam khma da Shahrukh Khan Suhana Khan bat u Abhay Berma nalor jong kini ki film ka Aishwarya Rai kan sa penbenaru ki we de ki film bakala soy hadu usnam banwan haka juk kapor kan ne kapuran kan sa penle jengmut ru ban shimbenta haki film sau